Kaseng Jantia National Council seng kami mentagsi karo Pratrik Unai Wing arajar opsan kalalik ban ai da kejing Thoshaw Deputy Commissioner ke East Jantia Hills ban persya ya kejing ajaka sya ke company Shri Cement Project ha kesenong daistong kaseng ha kejing yalam u Presiden Sanbor Miling do bat kitekot kelalik ban ya kendo yaw Deputy Commissioner ke East Jantia Hills Ushiwansh Awasthi ban pinpau ya kejing persya ban bu ya ka karkhana pan mi daw bilat ha ka tsnong daistong kejing persya kalong halor kejing keno baya ka kendau lethiet ha ka kerteng jong ki bomde khasi penar balada kalong kumni ka pen Kenya ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act khat khandas pa nyo phowei na kaliang keseng kadawa ban toket halor kejing ya dia thiet kendau Negesngi nilang yang ka Jantia National Council dia UHM wa Deputy Commissioner yang ka East Jantia Hill District. Haden wa ka Meghalaya State Control Pollution Board da pemik ka kowi ka notification wa da ka public hearing yang kani ka MS Sri Cement. Cerita nong khle da na kaliang ka JNC hawa download ya kini ki kod kisla yang kini ki company ki wa da bu ki ha website yang ka Pollution Control Board. Manda study ya kini ki kod kisla chemi wa to kejing approach yang kini ka company wa conduct ke public hearing man ka waman beain lene ka wa illegal ne phakat kam wa paji ya ka jingeda ya the ka khandau ya ka ta ka thau ke wa mut jusen ya ka company ka yongki da ya da ya the ha perdi uta u serpai bah suklan wa uta u Bharat Sharma wa represent ya kani ka MS Shri Cement ka wa penmani ikesen wa lai bo complain na chau DC wa dawa pensenge ya kani ka public hearing to ne daw wakini ki arngut da violate gi ya ka Meghalaya Land Transfer Act ne bhakat kam ka Meghalaya Land Transfer Act hawa unu tre muluk le tribal hawa kwa uda ya kithau yang o chakinan tribal ne benta o senya kinu ki company am kamu yo gi ya ka permission na ka government handai hawa paji ya ka jing ya daya the ya ka khandau man ga illegal claim kanu ka jing yo bor gi na ka state government teka wayu phala cho he to wa kani ga dai the khandau ko yong ki to wa man dapat ye ka teka kom dair kom thet ko yong ki wat urang ba chnong la mem jing tipu udaloi la mem jing tipu wat ka district council la mem jing tip ga ya kani ka thau da dai da upa da sakhi da khon teka ni hi man ga ki ko pen subaya ka sen ta hi kam ka sen da wai na DC wa ta open sange no mardor ya kani ka public hearing yang kani ka company ne ba ka komla yang kani ka company do yu roj ga yaki ain yang ka sarkar jela ta kam ka JNC kwai wa to pan sange na mardor ya kani ka public hearing ka ar ni ta ka i de bo jing tho ya chau DC he jing to wa ka wi na commission ka yang ka safe joint mission we hapo kani commission ida dawai na ka state government wa to ka ta ka reservation policy ne benta kini ki private company ki hapo ka jela Meghalaya ka yang khnang yo man ga kejing yo nong ya ki kon control yang kini ka jaj bru ko yang ka bri hunyo trap hendres nyau si ong wa don ne sngi ka sarkar mpu am le ga ki halor kini ha kini ki company da wan gi bo kular ikra ya ki tre muluk yang hendres ka was nyau si ong da sakhi da kini ki nyau prateli ki cement plant ki da am chwa po kini ka district ka yang yoi bo to maximum hi ki bo boni ki nong kra to kita ki bru ki wa nabar Tementu kini ki company kular ikrek gi ya kini ki nong chong tes nyau thui wa ka chnong dai stong le ne ka chnong nong ka ilka nong khle wa ko wi dang man go ka ilka ka wadang duna ki khna ki yong ka ki wada pura puthi ta kijing terwaki yang kini ki company to do ya ki tre chnong dan him to ya ki nong chong yang ka jela wa ko wi ta kini hi man go kijing penbet yaw pai ba ta kwa da ka sarkar sakhiat kwa go wan ra kijing mento ya ki kon ro chna chwa ya ki ain hotel lakam ya kini ki company to am gi kata ka memorandum of understanding ham to de haperti ka chnong wa gini ki company hende to am ga haperti ka government wa gini ka company khnang wa in future la de kini ki company violate gi gini ki anyang ka sarkar ye wa pili ki chedo cha high court ne cha kinu ki bor ki wa halor hende kam man kata ka agreement ki yong ki am godo wa ki chnong wa ki ilaka ta kini ki agreement mem man go ka wa strong hado kata ne tai da wi kwa wa ka state government to wan ra ka ya ka an wa yo jing mentai ki kon ro yang kini ka jai bru yang ini phas nau thoi wa yo kra sarkar man go wasuk ta sau thoi la ka jing wan yang kini company ami ka jing yo nong am ka jing do nong ta kam ka sen kwa wa tom hoi uman go ka jing do nong ta ka wa le ka wa yo dang ha kini ki sngi ki wa dadap dang nin
kinong chong chnong yang kedai stong da percak gi ya ke ni ke jing ANOC yang new wahat chnong ya ke ni ke company hedging sekiat kat ke company ANOC MKam wahat chnong le ora chwa hakador bar chnong ta ke yi ke was pau chalat kat ta pitit yoi wata wahat chnong da wilet or da override you lene da yajlat you ya kador bar chnong ta ke ni le man ke yi ke man percak ya ke ain yang ke district council kawa cocok le ke elaka nong klik hi man go ko wi ne ke elaka ke waki bru dang thong chnong ha kita ke thau dang man gi kinong rep telada kini ki company one gi kita ki chnong dau ta ga ya ke rep ke riang ke yong ki tenete dau i kam kerjaan si kwa i wa udisi open sengak mardoru ya kini ke public hearing ta ke jingi kelam ke yong i wa udisi da eu i ke asuran wa to o dau kelamu wa ki bor ki wahalor kam tam wa chief secretary wa ki wa to sabu kelamu ada ni te dau chimgi ya ke rai ke wateng wat udisi le pediangu to ke jingle yang kini ke company man go ke wa bean te i kam ke sen kwa ya ke sarkar bo shim action ga ya kini ki bru ki wa you right ya ke anyong ka sarkar jela ke yang i le da i ela di kam ni wa muslim de ki witawan ki company le dau you right gi ya ki an ki wa da em lupa hapo ke ni ke state ke yang i te i kam ke sen le da ke sarkar hi wa mle go ke yi helor ke ni imban se i habi ulai kat kam kaluti ke yang i wo penman ye ke jingi ki wa pher kat kam wa cha ka constitution of India i kam kinong chong yang keri India